Candidato Presidente República José Ramos Horta ohin lorong hahunya kampanya Volta Daruak iha oikusi hodi hatonya komisi politiku konaba programa nepeke nia selori wanghira eleito ba Presidente República. Ia oikusi Ramos Horta fuen laisne ocupa fatin dahulu ko votus rihung sanulu resensia atau satu nulu resin tolu usi total votus valido hamutuk rihung tolu nulu resing hitu atus neng 5 nulu resing ida. Ihani niang komisi politiku nebe partisipa husi rihung barihung pobu oikusi Ramos Horta deklara selori investidor husi rai liur hodi haburas ekonomia iha oikusi. Kita ni ekonomia oikusi, ekonomia Timor-Leste, prioridade makinane OISA, kita dare investimento, companhia Bobotos Indonésia ma investe ne, oikusi, governo nacional, autoridade oikusi, tem que realmente lutar em relação à província NTT e governo central de Jakarta. Buat também hawa buka Alemanha, dulu roahine ferine toiane na Roma toiane abril 2007. E Estado Timor lagasta nem 2 metros ainda. Hak solok ia nabe. Laos nedet maski governo hasai osam barakona hodi sosa rohak solok nebeto ohin loron sidau kumosu Ramos Horta promesa nia se bele kualia hona saung balung anesang uluk nia kualia ho Alemanya nebe foro nakroma seng estadu hasai osang rumah. Konaba frontera nebe sidau kuremata ho Indonesia tanto maritima no terrestre nia fiar kata ko futuro governação sanana gusmau se resolve problema terrestre. Timor-Leste niang tambah sanana iha duni kapasidadi resolve problema frontera hanesang nia hatuduona hasuru Australia ba frontera maritima niang. Presidente CNRT Sanana Gusmau husuba pobu hotu inclui iha oikusi atu labele hili sala no fodalang bal leader sira nebe atu halo ditadura iha nasaung ne hodi amyasa pobu sira nia diretu vota hodi vota tuir pobu nia hakarak. Lali que tal? E a Raibot Monsira ameaça Jepsuk Sira, ameaça funcionários, imba vota herba, e me ameaçai motor, computador, saída, e me nossa, e me sai outro. E não é ditadura, nós democracia. Ia komisi politiku ne, Presidente Partido Democrático Mariano Asanami Sabino, hamutu kol leader Partido Balung hanesang PUDD no PDRT, inclui Anacleto Bento Ferreira, candidato Presidente República ia volta dahulu, deklara sira nia posizaung no husuba ni apoiante sira, militante no simpatizante Partido Ida-Ida niang atau vota Ramos Horta iha loron sanulu resensia fulang Abril. Natureza fordalan kata nomor 1 ka Dr. Ramos Horta. Tamane ita outro esforço para apoio para Dr. Ramos Horta. Razão segundo makne companheiro, camarada belo sira outro. E mi outro nebe que for apoio ba Mansanana durante ne. E mi outro nebe que for apoio ba companheiro Anacleto durante ne PDRT. E mi outro nebe que movimento. Ita outro tem que for apoio ba Dr. Ramos Horta. Usia oikusi Gantri Meilana VIP TV.